kajing kublai pi baro sajisen ha gerteng tra Yesu kisti Paul ji nong Rom kalong ba shipo kat khot ka ba khandai ngan pule shwa ha shwa bangan batai ka boong lada men pla da ga shintur yo tra Yesu pat menget ha ga do not bo blel pami pat yu nik ba yap ti on pen im yeme sisin bia lada me pla de la ga shintur yo tra Yesu but menget ha ga do not bo ble ula penmi pat yu na ke ba yap ti on pen im yeme menoki apostol kisenran Yesu ki yo jingpynim sham và kisenran Yesu kim ngej bao Chris udah banyak tagade kajing ngej jengki hagi sau gospel kat bo Yesu dang im kim ngej bo u Yesu udah banyak namar ki ngej bo Yesu udah Chris kadaw ba ki bod yu kadai namar ba ki mut bo de Chris te haka jing perkat jing ki namar ba ki dai ki kim ngej bo Yesu un sayam u Yesu kli yang ne ki jing kli ye ki senran ong pi kat shiba pilej ki bru ki ong kumno shapang janga ki khot yanga dan ki tip yang abang adeu ki ngej bang adeu bat ki senran ki ong don bo ong medeu Elijah don bo ong medeu wain ki prophet ki nong ye tolpa don bo ong ru ba medeu unong u Yohanes nong ba baptis u balami pat ulami pat na ke bayap kumno Yesu ong pipat pi ong kumno yanga haga gospel jomat has kono ba khan riu u Petros ong ne melong u Chris u kon jo blay but marsen ong Petros melong Chris u kon jo blay u Yesu ong ba haga khot ba arpan riu sorry khot ba arpwe dengan makala ong Yesu ye tho baru ong khami ngan lek no manta shu Jerusalem but ba ngan sha shitom but on penyap ro yanga marsen ong ni khten baru Yesu ong but ngan sami paro reu Petros yo sngo shu ga khten bo Yesu ong sami pat ka bo yo sngo ga dai namar ga jinge ju u ga dai dang mentan ong mereu Chris baru Petros sngo tanat ye ga ga jing ong jong Yesu bo lech Jerusalem bo sha penyap namar Petros ngej bo Yesu bo Chris deban sha penyap tu Petros khang yu Yesu bo lech Jerusalem ong horkit hordang kamde banjai me ko kanrat namar ngingej ba medeu Chris kon joblei te kat kum karukom ke jing tho jingi ke testament brim ngingej bo Chris de ban yap tela de milech Jerusalem men sha pan yap te ngin don ke jing e ba khrau ngila kilok ngila glok ngila yeng sem jingi baro bat ngi bori me menta bat milech ban yap ha Jerusalem u khang yu war Jesu ong yu pitim ne marsen ong Petros melong Chris u khonu blai ba im u Yesu paj Petros ong kane ga jing ong jome kam dei na me kane ga jing ong jome ka wan bai no khpa u bahabneng u ba penshai me bo ajing shai me hagan ga por lada ka wan na me mem ong banga de Chris namar nga de sha Chris tamanga nga lek no sha Jerusalem bangan sha panyap hare me kat kum perkhat jome kum ujiu naga testament berim jong me kum ujiu ka jinget jome ka dei bo Chris de ban yap naga ta ka daw Jesus nang bon ong ka ne ka jinget jome banga de Chris kamwan na me ka dei no khpa namar ne Chris uba ukpa uperkhat ka dei udei ban lech Jerusalem man sha panyap kat ba me pan me perkhat u Chris de ban yap tu Petros ukhang yu Jesus man lech sha Jerusalem. Now Paul ong lada men pla daga shintur yo tra Jesu bat mengej bo ublei ul permi pari unega bi yapten permi me naga khlimat ka naga jingkli gede gene hatu u Petros u yo jingpynim ka khlimat ka bo
ya ke kam ke jam ju ya ke yeng ke sem ju ban bot yo Jisu hatu de ke tak khlimat ke bo yo jingpynim lada de ke tak khlimat ke bo Petrus u yo jingpynim lada de ke khlimat ke bo ya ke yeng ke sem ju ban bot yo Chris lada de ke tak khlimat ke bo yo jingpynim u polu ong kumnel lada mepla de la geshentor yo tra Jisu ba menget bo ble pemi pad yo me yap te on peni me kemut ke jinget sha ke jingpynim ke de ke jinget how Chris u bala mi pad ne ke bayap so ke jingkli ke bami ke ni u Petrus nget bo Jisu sayap u Petrus nget bo Chris un sayap hagi saw gospel nget u Petrus nget ba u Chris unu Jisu un syak penyap ke jinget jong Petrus kumujiu ke dei bo Chris dei banayap ke jinget ke ba penim ke dei ke jinget ke banget ha ke jimi pat jong Chris na ke bayap yang pulih biang lada men plar ke sentur yo tra Jisu ba menget ke donut bo ble ul penimi par u ne ke bayap te on penim me kumno on penim briu men nget bau nuk Jisu udah Chris baru yap hero ble pemi pari uni bayap kum ne ken men yo jingpynim na ke kubor ne por gede hagano ke por ki apostol ki yo jingpynim hatu gede klimat ke bagi ying sem juki ki ga kamai ke ji ke business juki bakin bod tra Jisu do gede hatu de ke ta ke klimat hello lada ngilek ban pek pulih banyak ya ke Bible kum bakalong ki synran jong Jisu baro kinget bo Jisu udah Chris but baro kinget bo Chris dei ban yap bar bo Jisu yap wat tat hado ke por bo Jisu ukiu ke ding pna ki synran Jisu kim nget ba ki nget bo do Chris ngata ro kim nget bo udah ban syayap kimet bau depan yap ke kalimat ke bagi yoi bagi Romans kisah narpnayu ke kalimat ke bagi synran ki yoi bau kiu gedeng penabat bau yap udkut mensem ke jing syayong jimut ke bakrau ke don ke jing lengah ke jing pisah ke don ke jing do jing kermen ke jing dom lo ke bakrau ya ke jing im jong ki synran namar mentah kitip pleng ba lightly gisnem ngishu sya syukur how ne Jisu unong Nazareth ngidang mut bo dei mo u Chris penban uyap hana ngidang mut bo dei Chris uban suspa e ke Jerusalem penban uyap sya e ke jingkermen jingi kala dono haga khlimat ke bo Jisu dukut mesem aga deipna but barok kile yasakma kile selagi jong kakam lada pilih ia ka gospel jong Yohanes ke Bible ke ong Petrus ulet baru tong dok khap yang bat ki synran ru ki ong ngi lek dang ngiru ngi lek yang situ ko kim poi per kim tip ba u Jisu un sami pat lada pilih benia ke Bible kim tip ba u Jisu un sami pat wala do Jisu uju tho ki bangan sami pat ngan sami pat kam rung jaga donut jengki namar kalar ben da ka idea Jew sepang Chris ke idea Jew ke ba sepang Chris ke idea jengki Jew ke ba sepang Chris ke dei ba Chris dei pan yap so borok silin terlat lagi snem Jisu ong open pashiki bo de kono blay pashiki bo de im jigi Israel pashiki bo de Chris but baro kinget kumbang inget lang ki Jiu but de une hana bang ini but kim poi perkat bo un saya hare uyap ke kalimat ke bo yap ki sakma ki spread ki le shala ki jong ki kambat ki benya bat ke jindo je kerman ke khra hare hadin bo Jisu lo mi pat uyai lenti shagawai ge uyat nanti ulap yagi synran kat bagi dang yat nanti segawai sinong ke begerteng ke email sangta ki yakran Jepang Jisu bar ki benya ki ong kini ki synran ki bayat nanti sha email skim dai ki to ki khat arngot
Kini kiwai pat ki synran ki namar Jisu don sibon ni synran dei tangkat ar. Kita ikat ar ki special ki synran ki belong kerpang. Nam ta ka ministry jong hari don sibon kiwai pat. La de peken mau Bible ka ong ro dan nyopong ki synran Jisu. Peken mau la da pi nong ki long ki nong pole Bible. Te kini ki ya sha Emmaus ki yakran shapang Chris ba ki da banya namar ki mut bode mo nei ndrei ki jiu ki penyap yu hak to sngi. Jisu mi pau hapdeng jiki uyai rekat bat ki bakim itho yu baru Jisu ong pi kren ni pang engi ong ki ong yakran jipang Jisu no Nazareth ubangi kimil ti bode mo ubat sishar ha Israel uban penyo pa dagi himau la don ha Israel Jisu lo paiktin baru ong api ki be bat ki bakhia ga don ban nge ya baro kata ga bala ong dagi no thul pa bad do Moses shapang Chris kumno ba kadai Chris ban sha si tom shwa bon yap shwa hadin kita un sarung shika burom jong bolo batai ki ter la puli sausan sapunru ka gospel Lukas long ba arpo sau ka khot ba ter nado arp sau san poha hadu sausan sapunru ter Jisu ong ngala ong lepa ye kini ye ka jiap ba ka jimi pat janga ji shang la dep kren man bang adong dalam dang don lembat pi man ba ngampat syam kiwa gede phana ngala kren shapi ngaya batai shapi naga jingtho Moses naga sam nagi noi tholpa shapang kumno ba kadeyo Chris ban yap shwa bala pendep ye gata shwa la pendep ye gata shisha da ka jiyap jonga halor kading phana ba babul kong teulo play gi champang gi kana bakin champang ye ki jingtho ti marsendep ong yedaktin ngan pule mga penyes nga marsendep ong yedaktin marsendep yetho marsendep batai Jisu yaki synran shapang yalade ka Bible ko ong kila okay sorry hagaru hal khot ke ba na do khot ke ba arpo ola buai ti la plegi khmat jonki bakila itho yu bat ute ula jano na preng jonki bat kilong way pat uperlok hato ka dono jing kamsham khluit hapo jingi man ba u kren bat ngi kat bang na yalenti bat kat ba udang pleh ngi ye gijing tho okay, kini kisenran ki bayan ti Emmaus ki kum ni ko hato marsen itho yu ga Bible ko u la jano hada ka kalimat u jano jar kimi issue yu bat ki ong hato ka dono jing kam khluit se po jing kat bodang yetho yengi kat bodang penpau shengi na ka testament brem shapang ilade na ki jing tho ba ka don ka jing khluit ga dono jing ki Bible ko kila champang ya ki jing tho now menu kini gisenran ki yo jiprim menu kini gisenran ki balech Emmaus uwene ki ude u Cleopas u kerteng Cleopas menu kini gisenran ki yo jiprim hello namar ka jimpenim gade gane ban yo jimpenim gade gane ban ngej bo u Chris uwan hakado ban ngej u Chris wan hakado moriyo ban ngej bo ban wan long briu le ni ban wan hakado kemut ban wan long briu kemut ba o khnang bu sala ban yap kata gade ge jimot kutin bekan jado mot u kutin ula kelado mut ula kelabriu balai kelabriu khnang bu sala ban yap kata gade ka daw balai uktin uhapan kelado so ban yo jibin de ban ha uktin bakan jado hadu ge sanran ki ngej bo Jisu de Chris ho ki ngej bo de Chris hadu ki ngej bo udai ban yap kim ngej bo de ban yap balai ki sngosi ha bo Jisu yap namar kim ngej bo udai ban yap bo de ban mipat balai ki lech tong do khabyang balai ki lech phabyang shegi kam ki jam ji balai ki do ji kermen ka daw ga namar ba kim ngej ba ka dayu u ban yap shwa hadin ka tam sami pat ladak kin jindal ngej ba u dai ban yap bat hadin ka tam sami pat kim lele kinong ho la tho ka dayu ban yap
tang bo sami par hadin las ngi de bani ap repetip ye gajing shisha borok ki senran no Jisu kim tip gani sha ba kade bo yau Jisu bon mi pat ne ke bayap abo Jisu ya kut mesim borok ki shepte ngi giju mentala wai la kut ba ke perthe jungi she ingin pai ki om mentate la wai kat ba kirang ye banyau kat ba ima ga jingdo ji kerban ga khrau Jisu umi pau hapdeng jeki kat ba dang shong kamera kile ayu kamera ka Bible khlam ong kile ayu kamera tabang tip igine gawe nga perkhat igine gawe baki banyau ba baki perkhat chapang la ga jong ga jing im hana ngla sha syukur lai teli kisnem lai snem ngi bot yo ne Jisu uban nasret ubang nginget bo berdei mu Kris penban u e no ngi penban u yap ha ga dei phna sha engin pha ki banyau la ga jong ga jing im ki ka don ka jing snow ka betrayal ada tin prank kamot ka jing snow sha thok how no Jisu but ko manta kumno kine ki jiu ki bra na saudong jingi kin ong ngi manta kumno kine ki bru na sidon na tayar kumno kine ki bru na Decapolis kumno kine ki bru na Jerusalem kumno kine ki bru na po Galilee kin ong ngi manta namar yo ne uba ngi e ga business jingi e ga ying sem ngi bodi u manta o eno ngi nangait ke don ke meeting haga kamera ki ye keren Jepang kine ki eke baru Jisu mi pau hapdeng jeki bat kimut bakade kerngai bat Jisu ong ki ngamde kerngai tolong ke jingsu ke pi kta yang nama kerngai kamdon ye do bat ke sheng dei manga umi pau Jisu hakat ba kidang ye tong do kha yang bo Petros u Petros sudah mu udah kerngai biang udah kusut udah kerngai Jisu ong ngangam dei kerngai dei manga wong walam ye do kha ngina bam kat ba kidang ye bam non banut ban kli la udai ne em mu so hadin ba katu kan ni por ki tharai hi bo de mu kini ki ki baja manu ki yo jipim kim yo jipen em how Kris uba how Kris uba yap ki yo jipen em do Kris uba yap tang bo mi pat ki klem yo jipen em da ka ba shungai how Jisu nong Nazareth hagi saw gospel ki yo jipen em ga khlimat ki baginget yo ne Jisu nong Nazareth uba yap pen ban bleu pemi pat yu na ke bayap bat ya kata la pen scam de jing tho jung testament mrem ba ka de yu hana ban yap shwa hading ka sumi pat ka khlimat ka bagi yo kem ngeta ka Bible ka ong kila shempang ye jing tho ka ega bagi shempang ki shempang shapang ge jing tho ki ba kran shapang u Kris kumno ba ka de yu ban yap shwa hading ka sumi pat hallelujah kum menno ge senran ge yo jpenem ki yo jpenem ga khlimat ka bagi ngai how Kris u ba yap ba mi pat kim yo jimpenim da ke bakingai how Kris jong saw gospel uba kup ye ka do briu baru ba kiu ga ding phana baru ba yap kim yo jimpenim da kata khandia shobangan penkot la dengan pule pi ya ka gospel ya ka kam jong apostol la no benengkong la dai pilai pan pule Lukas tho bor ong hadin bolo mi pat na ke ba yap la yo i u kat khot ba la ka ong ula pan i yala uda pen i yalade hadin uda pen i yalade uba im hadin nganong gumno daki nganong gumno to tangan syubatai uda pen i halade namar ngala pulin Bible freng nga stom kendiat ban translate na tagadaw nga thot hadin ke jing mi pat yong Jisu kat khot balai kong uda pen i shaki daki proof kemot daga jing pen shisha naga testament berim uda pen shisha namar bale haban pen shisha yaki senran naga testament berim shapang jong Kris namar baki ngej naga testament berim hi bo Kris umdai ban yap so ka shimpor yo Jisu ban batai yagi senran naga testament berim hi shapang kumno bo Kris udai ban yap shwa ka shimpor yo Jisu bat ka Bible ko ong ula batai ki bat ula ya kendo bat ki u ya immat ki sa saw post ngi
kano ngi sau pos ngi kat khot balai ko ngata jing ke kam je apostol no manang kong khot balai sau pos ngi u sa bat ki ule ayu hai to sau pos ngi u klem le picnic u klem le kamba u klem le pen khia briu hagi sau pos ngi ke bo le gade bo u shim bible study yegi synran jong u sau pos ngi bale ayu ban bata yeki nega testament brem shapang Chris kumno baka deyu uban yap shwa hadin getang semipat balai don kam ban bata gumta namar gi synran kim ngai baka deyu Chris ban yap shwa ka baki juyo i nega testament brem kede bo Chris umde ban yap so ga shimpor juzu sapos ngi ban bata yegi synran bo ude ban yap shwa hadin getang serumpat hadin getang semipat hag singi balai ka shimpor juzu sapos ngi ban batai shapang yalade naga testament brem so marsen de batai ka khyllipmat ka baki yo i nega jing thop pleng ka hana ka de yu u shwa ban yap hadin ga taun sa mipat hadin laski ka tak de ka khyllipmat ka baki yo jing penim so kene khubor gade manu ke synran ki yo jing penim hagano ka khyllipmat ki yo jing penim haga khyllipmat ka bagi ngai baka de yu Chris ban yap shwa hadin ga taun sa mipat tagade ka gospel bagi simpor Jesus sapos ngi ban batai gi synran ki bau im licenem bat ki licenem bat ki synran im bat kim su tho sa thau ye gi jing tho kim tip ye ga testament brem u batai ye ki u pule ye ki u hikai ye ki laiteli gi snem ngane tho pi licenem Jesus hikai synran jo umla ban hikai kumbo kwa ban hikai namar ka dono jong gi synran karben nagtaraw ko simpor yo Jesu licenem ban batai shapang ga himau blay tamakim so thaw ka kita ga himau blay o Jesu ga himau blay kolong kum ubriu uba doni ga ukon ban taw ai ga jing khawa himau blay kolong kum ubriu ba suka wala jano himau blay kolong kum tam ter kine kide gi parshi bo kren balai Jesu haban kren gi parshi namar ka jirben jong ka dono jong ibriu haga to ga por ba kim tip ba ka de yu Chris ban yap shwa hading taw semipat bagi himau blay ka re na ka donor gi synran ka re na ka donor jengki briu barong na do ka testament brem hado ka por jong Jesu ka donor jong briu korben kam yo i ba ka de kim yo i ba ka de Chris ban yap shwa so hadim bo Jesu mi pat u shong bat gi synran sopos ngi ban batai ki na ga bible kumno ba ka de Chris ban yap shwa ding tang mi pat so kumno gi synran ki o jipenem da ka bange na gi jing tho testament brem hi ba kumno ka de Chris ban yap shwa hading kita sami ipan so ke jingpynim amerika ka kumno ubriu yo jingpynim da ka banget ba Chris uyap baru mi pat naga taga daw upolo ong lada me plada ka shintur yo trajisu ba menget daga download ba beliau pa mi pat yung ne yap ten prim me so ke senran kim nget ba ka de Chris ban yap ba mi pat hagi saw gospel naga taraw kim yo jingpynim ke pat yo jingpynim hagi saw gospel ki senran barok yo jingpynim ka khyllipmat hadim jisul mi pat nagi ba yap baru wan shiki uyato ushim Bible study hikai Bible study haka Bible study ken kisah sedang kisah yo jingpynim kisah nang ban perkat pleng ka de Chris pan yap patara ke khyllipmat ka ba ki yo jingpynim ai kene khubor kerku yo wei po wei basngam ngin se kendo wei pat ki video blen kerku pi amen